wina lo sua Faitau. Ia whapalaino I vinga o tauranga I mele po. Puna lo wina le nganga paia le po. A fio mai le mea nei. Asia I soa saloto. Paia I le nganga le mamana lo nganga. I pese na o mea uma mato te whaia. Ia whaia mole ni inga o lago fio. O loa nganga e anga tonu mai mea uma. O loa nganga e ne hai mea mato te whaia. Mo lobi inga. Mai lea lobi inga matauranga. Ia mamona ina le neo inga le ni po. Ia di ia lo swafa I whaohani. E whaohana. Ta pera sao nia lo loto ni po. Inga matauranga o upo ta vita. Leli ia e fata taliaina lo mutu. Ina ia matu lo mutu lo biringa. Awa e tele fina ngalo se taulanga. Ana e fina ngalo ia po wa matu lava. Ua ene fia se taulanga. Awa le taulanga I le atua o le loto mo le wai e tele inosia le loto wa mutu mo wai. Papeta vita le atuai. Tatala o la mutu. Se ya matu lo mutu. Lobi inga. Tapena masa nia lo loto le nei po. Se vi inga mataulanga. Fa pare yo I. E se pese la. Sa nia lo taulanga le nei po.
Oh,
le leile atua. E le leile atua. Taimi umo lava. E le li whawhengoai. Whatano whakitatu mawtanga nei po. Le suawa mawa numa whapele pele. Yesu le rio le ola. Whawhengoai atua le tatu mawtanga. Ta mamatina matua le tatu mawtanga. Tupulanga tama matenge. Ya whatalo watfoi le sunga ya au. Ayong tatu whengoai mawtanga nefiaf. Ia le lii ia lava le sunga ya o se whamau ya. Ia le lii whatala watfoi le sunga ya yoni me watua. Ia nā benga. Ata fo lea ia. Whawhengoai watfoi le tatu. Sunga ya Jerry Saipani. Ia leo whaima tatu. Whaila aunole. O nea sai wa veo se whamau ya. Whaftai le tua e ui lava le tātou whenua I loi matamani ia ai o au wala le tua isia a veo se whamanianga wa oise na te I loa o se aso wape nei tātou te mafuta ma whenua e malana o le suma ia Jerry o ia o le pule a oma I le tātou a oma lo iai New Zealand ia o le PA ma le diploma ia foi o le sumo foi fiar whaftai le atua maua ia ono tātou te whenua I mama futa nea fiafi te loa ngawa e fia whalongo longo a e le mawhai o kakako whalongo si iau o tātou la fonga ea e uma leo ngao kako la fonga whalongo longo lo tātou e ala leu whawina nea tō nipo O upopolo ia koronito ia taitoa tasi o na foai pe o na fili lono loto aua nei whaatau anau aua foi malitinga aua e fia sila le atua I le ua foai mali loto ua malie o laulawa whetalainga e matala le langi pe a whai mātuti tati foai atu e tusa pro mātou whatu atua pe lama o au whetalainga leri ia whaifo manuie lunga o tangata o la savia matapenaina le taulanga ala I foai soasoani le tino le atina ino le tino o lauga benga o mea uma ina ia fale le mo le veinga o la o fio so se ala tupe le ie tutono ngangwenga o pisi nisi o le ala lama se vaenga la matu talo ia tala vano au familia ya matu mo pea le au na fie foai mo lo fina whaftai ono Yesu. Amen. Oh
tātou pātitele I Elenia nā Virangai. Te tātou tā. Eli ile nei po. Te tala lau whaalongo. Te tala lau loto te whaalongo longo. Nau no whailoa to sina vaenga o lana wauna. Le atu ulalo ulo le sunga le tātou whailaunga. Sau lava lana wauna whailau ilo atu. Se tūlanga o mori mau o lo me o lo ngā lue ai. Tonu iao te roni sila. O le tamo le laula au. O le kiwi. Le awa noa mau o lunga le nei. Nā tui nā tuloi lau sunga le pule aonga. Le sunga le Faitau. Jerry Saipani sau patitele. Whawhei loa i tātou whailaunga. Tai awiti ia le li nei ia fiafi ia kaulaula au e laula au fasainga e foi la au le eu quero ora por ko nga laula au le ka ngole sunga ia Uitisone quero por marijuana or maybe marijuana malo au fa fela ko foi le sunga ia uni ia ma fetu ia sulu ia sunga foi ia au mfenta to mafutani ia fiafi ia kama kuayo la mua Hallelujah. Ia whawhelo e te fwoi sau tō whine nei a fiafi. Ia e meisoro tātou ai ngā lotu I ta māma tina tama mateine se o lawa whanawiti. It's so good to see you this evening. It is always a pleasure to come into the house of the Lord and to worship the Lord. That's actually the whole point why we come into a place like this. It is to worship the Lord and to give praises and thanksgiving because that's our responsibility. Fili lesi la ititi lana whaiaonga, la usunga le whaiaonga, o le atonu lava le mafuanga o le soifua ma le ola o le tangata. After a class one day, a student asked his professor, and the student asked this question: what is the sole purpose for the existence of man? Afemele whaiaonga o le mafuanga numero tasi a lai ono ola ma soifua le tangata ina ia I loa le atua ma tapuai le atua I lono langa atoa. The sole purpose for the existence of any man is to worship God and worship God only. Amen. And that's the whole point why we came this evening. Ia le li e ke le sau ki fia vai pai malawhai. Pe ke fia vai fo le whailaunga ia wau ke le sau ngie fia vai a o tou ngā loanga o sau o le kapua inga I le atua o le tātou vivi ma le tātou tapua I le atua ma fuanga tonu ana ia o malola ia ma kua whai mako ko ngai vai vo ni solo asi semane po ia fatalofa tu ia to le sofa perperino Yesu ia pensa ua witi ia lea matanga lua I New Zealand I la lui fo le whamalu le whapolputonga le tua Samoa ia ona o te le foi whamalu le whapolputonga le tua. There are actually several Assembly of God organizations which are independent ia o lo matonga lua la lui fo le whamalu le whapolputonga le tua Samoa New Zealand ta ele sunga tafuna I mua iava le sa ta ele sunga ya motu matia lena vai malisi tai milunga le YouTube sa ko mafuka masalo po se fonotanga e ata itai sa fa ilunga ngai Seattle lenga su mai ai motu ma le faitua ia silaumua ia le so to mafuta le tai minna ia le la lo matonga lulua ia ngai ko inga fo nga le matu fai mai me fatasi tono la onga tu spaia ia ona o le tangata le fai mta ia o automatically he becomes the chairman of the board of our Bible college. Oloanga lele tu la onga tu spaia God has blessed our Bible school. Ia fato omang install isi matopoka me fonga is a 1-year certificate program. That program we cater in particularly for those who don't want to pursue a diploma or a BA, but they just want to know the basics of church. For example, how you become a deacon, how you become or a lay preacher, or not lay in the bed, but lay preaching, lay involvement within the ministry, and how God can use you in several areas.
You need to understand God has a plan for your life. He knows the plan for us, plans to prosper us and not to harm us. So the time blueprint it's not by accident you are in the assemblies of God, or it's not by accident you have been born again into the church, but it's God's purpose. God foreknew you even before you were born. I knew you were in your mother's womb. I sanctified you and I've called you to become a what? A prophet. I have chosen, or I have personally selected you. There is a difference between being called and being selected. You may be called but not selected. So ele faifea uma tātou ele ti akono uma, ele aula fonga uma, ele asha uma, ele pepese uma. Le fo ela la mai so to fine o kaka kalingia le on matou ainga o so to fine a Teresa ia fa pena Felicia wa ainga matou ainga. They're very talented people. Ya skama le kuku wako mwale loa kaspa pa se avanga malo le tua. Ai no talo le tua ia fa ule loa ka se mea ia fa lo mai plan me ke nga ai. And this is what God called me to teach and also to preach. So don't worry. If you can sing, or if you know you can sing, don't sing. If you know you can play an instrument, please don't play an instrument. Otherwise you'll chase people out of the congregation. So when you know that you are called in a particular area, make sure you become a blessing in that particular area, because you can become a stumbling block when God has not called you in that particular area of ministry. Everything works together, not for your own glory, but for the glory of God who called us. Isaiah 43. Isaiah 43, 18 and 19. We ask for your anointing and your blessings upon the instrument, because you have already blessed your word. May you bless our hearing, that we may hear and be doers of your word. In Jesus' precious name, amen and amen. Isaia fasumatolu sumalvalu suwiva. Awa tote manatua mena mua mua awa foile ma fau I mea na mua. Fauta, o te whaia se mea e whato ai loa, e tupu a e nei lava. To te lei loa ea, e moni, o te whaia se ala I le vao lafu lafu a, ma vai tafe I le nuu nau mati. E se le maa ngai o le whetalenga nale tua a. Fepuru suma lima ngai inana ilinga ma ngai afa mai o au lava le solo yese au solo tu la fono ona o au lava o au nga sala foi o tele manatua ia. Your sins I will not remember no more. Your sins I will remember no more. O tele toi manatua wa sala. He does not forget, because he's God. If he forgets something, then he fails to live up to his potential and character as God.
Ai le manatua pe o mine le ngalo i le tua se mea manatua i le tua mea uma. Al mele fe mai le tua I le fia manatua ina. He does not want to remember your past. He does not want to remember your history. He wants to remember you as you are now and moving forward. Au tua tato launga release to receive pe ona yele tai au. Release to receive. Fa'amamulu ina ia e taliaina. Fa'amamulu ina ia e mawhai o na taliaina. Vaenga mua lena tatu whaalongolongo ia le tai au fa'amamulu manatu tuai. Release your old thinking pattern. Release the way you used to think. Famei la apostolo Paulo le kalesia Roma le Roma mtau posuma lua fa upo lua. Awa foi to te amio fatasi male ni la lolangi e peta i liwino le toi fotaina o toloto. Be not conformed, but be transformed by the renewing of your minds. By the renewing of your minds. Be not conformed to anything, but be transformed by the renewing. Conformity into something is doing the same thing over and over again without any results. Olo tu mau I se mea tu wai, olo whainga le mea ki nganga whaia koe ke oki ai whaia. To conform, conformity. A lefa me le apostolo Paulo au foito te amio fatasi male nei lalolangi, au e te whaia le mea ke loa ke oki ai e suia le mele ngā ili tūlanga, suia o lo mawhau. Be not conformed, but be transformed by the renewing of your mind. Sui lo mawhau. Transform the way you think. Na tatu whalonglongo le tae ao le mafuanga na lenu whale tonu Israelu, ma le tau nuu le afa miliono tangata le nuu na wholofolaina because they would not change the way they think. Ele sui o lato mawhau. O le whafsanga ia man whawhika uli, kupurfia ai, kupurfia ingu, whamele nato whamtalanga, mele nato mui mose, toi whawhoi mato I tono ai kupito, o lo iei kunga mau e kangwai mato, o lo iei me ai mato te ai, o lo iei melengi, o lo iei elengi, o lo iei pisupo, o lo iei me uma whapena, pa o le meo koe whawhoi mako. Their minds were never changed. They were slaves to the way they think. Wa vela to mapolonga yo lato mafaufaunga leo fasa lotoina o talaina le tua wa nga yato le nuo folfolaina ai le suio lato mafaufau o lo tu mau mafaufau le mekwai to fa foi mato I tono ai kopito e me faina ngofo tono le kalesia fa potonga le tua e me faina faulaina lo olanga ai le faulaina le leo mafaufaunga ola ai tua la o ile olanga tuai. You are still dwelling in the past. Ola ake mafafau I me fale tono kuangai. Ola ake mafafau le leanga o pai mana fai le kuangai. A ole mafai no fa manuiena o le tua. Ma vatu le tua se me fau ya oi because you are holding on to your past instead of releasing it. When you release, then God will give. I tell if I'm a mulu on a tango le tua mai le mea na mana o mie oi I lo lima. But as long as you hold on without releasing, ele mafai ane mawina se me fau mai le tua. Famai la apostolo Paulo loko nitum tau po lima. Suma fitu o seo ya keriso o le tangata fowia. If any man be in Christ, you are a new creation. If any man be in Christ, Christ means anointed. O le winga lupu keriso o le whaowina. O le whaowina ili Isaia mtau pesfulu. Fai pesfuma le malu aluanga ilalo. O le whaounga e ngausia ele me tau le hamo le polonga. The anointing breaks the yoke. I no fola mai mafafau le mau, se o ia keriso, lono winga, o se o ila loifo faunga. If any man be in Christ, Christ means the breaking of a yoke, or the anointing is the breaking of a yoke. When you are under Christ, the yoke must be broken. You cannot become new unless the yoke is broken. Ele mafaina vela matangata fo ya keriso Yesu se vangana wanga usia le amo menga le famai Paulo o se o ya keriso ila lui for faunga o le tangata fo ele mafaina ngala ku ske por fo pa faile nga usia le amo wa mela wa mo ngipo fe nga ka fo isa wa mo nga kali le ifi ololo le venga le ko o le amo ma fa. If any man be in Christ, is a new creation. Behold, all things become new. O se o ya keriso le tangata fo, ma vai metuai fauta ua. Fauta. Behold,
Behold simply means to look beyond. O lupu whaauka e leo si upu whale le suso o aini whamakalanga pungi whaupunga. O le winga lupu whaauka o lova ai mamao, o lova ai kuaku. E leo le vai le keimingei le vai kuaku. O se o ila luifo le whaunga o le kangaka fou. Ua mavae metuai whaauta, behold, everything or all things have become new. The reason why everything has become new is because you look beyond. Wa uman kale peinga mga usia le amol polonga e wala ya keriso Yesu o lone ngon whaunga. Nga usia le amol polonga wha fowina oe ma maola iyo lauva ai e maule melelei mea keriso Yesu po le atua Isaia. Le angalena ua wha le aunga ina le amol polonga ma wha sa loto ina i tato. O tato o tangata sa loto. If any man be in Christ, it's a new creation. Whamele whaupunga ia le aifo ia polo ia koronito. A whai e whaasolo tuine tātou le anganga pa ia me kua sa loko ako koa tātou. When the sun sets free, we are free one. We are free totally or we are free indeed. Kako o kapo inga ngisi keimi pi whale free. Kako whanga kau ka, are you free? Are you free or you wanna eat? I'm sure we just had lunch. Familia le vayanga mulmuli le fita noa ile pol nei. Mua mua le wha mamulu yo manatu tuai. Mea mulimuli wha mamulu I lo tangata tuai. Wha mamulu yo manatu tuai. Wha mamulu I lo tangata tuai. Release the old way you were thinking. Secondly, release your old self. Are you here tonight on behalf of your new self? Or you are here tonight still the old self? Wa sa o tangata le poni o le tangata fou po e sa o ia ngā kangaka kuai. E le whapunga Paulo le ta ua e Tusi a Roma lo whape ai Paulo ua baptisoina e tātou I lalo I folo na maliu. Te whamei Paulo ua baptisoina I tātou I le mea ta olona tanunga. Male tolu, whamai Paulo ua baptisoina I tātou lona toi tū mai. It's a matter of identification. So the Apostle Paul was saying, we have been identified with his death, we have been identified with his burial, and we have been identified with his resurrection. Now I want to show you something. When the Apostle Paul says, I've been identified with Christ, he is saying that the old self is done away with. E leo koe ola le tangata tuai, ua oki le kangaka kuai. Sa tainga whai o le whape o le sa tauro lea. Ui wale le ako sa tauro I. Yeah, the picture of the cross. Whamena apostolo Paulo le, mata upo le sa tauro, maka upo, se wha vale vale le mafofoli uka, ia male elengi. Now we all understand that the Hellenists, or the Hellenistic people were people of philosophy. Great philosophers. Tangata Utaia o tangata atama mai. Ana talanoa atu Paulo ni taupo sa tauri vale le mafofolo Ukaia langa lailo Ukaia e le kalfiangai. Ana talanoa atu Paulo ni taupo sa tauri tangata eleni le mafofolo eleni ele mafai. Leanga o sa tauro o le la au e tautau wale kangaka sorkula fongo. Tautau wale tangata ngasala. So the picture of the cross to the mind of a Hellenist, how can a person who died on a cross, when the cross represents sin, when the cross represents a criminal, how can a criminal come and pay for my sins? Tapefeona saule tangata tautau sa tauro langa sa tauro ngale kangaka fasio tangata le tangata makaukia lo no langa I kaukau lungo le meta o la aupo le sa tauro. Tapefeona saule tangata I lungo sa tauro faolaina lo wolanga. A whamena apostolo Paulo o le mata aupo sa tauro o le valea ia oko ale mana ia te matou. Whamena o Paulo a whaiwe ia tau Keriso Yesu e le toi ola la Paulo ili o langa kuaia o ola Paulo ili o langa fau. Before we came to Christ, we looked at the cross from a different perspective. Ai tatu te leo mai a Keriso Yesu e sen men ka kukuma ia I sao.
Ina o whaoleina o tātou o langa, ma tātou iei tono le li o le whapuputonga le atua, po le li o le langa o le kangaka whafouina, o sui lone mea kako ke kuai, o tātou le tui o le mea kako kuai mua, au tātou tui, le si tui, our positions have changed. Our positions have changed. We were in that position because we were looking ahead. We wanted to be saved. We wanted to live. For mai polonga o fiaola, ai pita iane se mea o whaia. I went about the wrong way of receiving new life in Christ. A Paulo le tangata talitonu i le atua, o le tangata e tausi i tūla fono, o le tangata e malamalama le upo, one of the wisest men that ever lived was the Apostle Paul. And he tele malamalama la apostolo Paulo le olanga o suya ina. Le mea tau le whanau fo wina o le olanga o le tangata. O la lotu la apostolo Paulo, makukua Paulo i, ele malamalama Paulo le mta upo le satoro o Kristo Yesu. So he remained in the old position. It wasn't changed. Ale taimi na taia ila apostolo Paulo le malamalama, suia lo no langa, ele toi tu Paulo i le position tuai, but the position was changed. Therefore, instead of looking forward, he is now looking backwards. Ele le backwards la ko fo ikua. He is now looking backwards. That's why Paul said, e okir kangaka nge yaso faiso. I will continue to die to the old self. Isaia, family mole, kakokele i ole langi. Some people are so heavenly minded they have no earthly worth. E isa ngata ukumula ko mafufaunga le langi ngalo langi. Olo nuinga la ele kaunga ko yin makola lo langi family mole. Ole isa ngaka wa ovakele longa fale nganga ua over me ka ule fia pa ia. When you become, it's good to be holy. Langa o tato o mai tau no lo langa whapayaina. Whami paulo le kalisia komunito o le whapayaina o le tato vai ese. When you become holy, it is a separation stage where you separate yourself from the world. But it doesn't mean you separate yourself and then you go and where you going? We are still in the world. You will always have people like that in the church. But Paul said, my position has changed. Tilo l'apostolo Paulo i tua fa mai fafkai sa kaulo. Le ongol la aula ongol tangata tau wai. Le o sui lo langa. My position has changed. See, a lot of people pe folinga mai la wo faulainga na upum fa makalanga ai le sui ala ko positions. Their position hasn't changed. Ele ka waso le konkus paia ino fa longo il suafo Yesu fa mai le ie fa mole fa pulo maka. Ka ofiofi la so fa mai Yesu na me ka ofio ka waso release him. Inga wa sauta waso fa maloloina Yesu o le tala tusi paia ina wa fa maloloina o na mata o lani mena tupu ile ka waso. Then he followed Christ. He didn't go back to his old position, but he followed Christ. Faoloina lo tatu walanga usuyo tatu tuulanga wa tatu le toe tutu makako yai ile no fuanga tuai usuyo tatu tuulanga. Our positions have changed. Nele fa mai ele fa upunga le ale tuspa ia male vaenga mulmulu tatu tautalanga fa mulu I lo langa tuai. Release your old self. Release it. Fa mai fa upo suma le iva. Fa auto te faia se me fa to ai loa something brand new. It has never been done before. E tupu ai nei lava. To te leilo ea e moni o te faia se ala I le vao lafulofua ma vai tafe I le nuhu na mati. I will build a highway in the wilderness and living water in a desert place. You know, if you make a riso Yesu in the wilderness, in the vao lafulafua, la unga ile tangata ngoya Yohane mfape to prepare yourselves. Ta pena oto molisau le tamai mamoya le tua. Tamai mamoya le tua na ta vesina le sala laulangi. Family fa punga Yohane mumo mai olena te baptiso ya te oto. Te papatiso ya toto le vai ai muli mai o le papatiso ya toto ile nganga pa ia male afi. O le nganga pa ia nga yoi male taimi o le ngao male le ai o se mea.
taimi o le mango. The Holy Spirit works and moves in a place that is dry. O ke riso Yesu o le ala i le nuu lafulafua. O tatu olanga sa avea o ni olanga lafulafua e pe o se nofuanga e le whamamahina e palapalama e le lea. E fio mai le ala o le tua so i fua o le ala, o au o le ala upumoni maleola. O ave seina ma whamamahina le mena e le lea ma palapala. A whamai ke riso Yesu o te alu, au ina mai le fesosoani o le anganga pa ia le ana te fesosoani ia te oto. Whamai le iolo Iohane mta upo i fitu. E puna mai to tono le tangata le meta o le vai tafi. O le vai tafi o lo tala noa ili nga yoinga le anganga pa ia o le atua. So si sei me whaula ina i le tangata e mana o mia le sa ili ini ia tafi mai lo no langa le vai tafi. So stay me matu tu e o ka kolanga. Tatu te mana o mia le vai tafi o le anganga pa ia o le atua. He will show us new things. As long as we hold on to our past, as long as we hold on to our past hurts, o ki ngā mawhawhika hau i o le kua ngai, e le mawhai o na whai loa e le atua i ati tātou se mea fōu mo le luma nai. Le ka le sia Midway, pe ono tā ua le tai au. E o malanga le o una le atua langi, ma ngai ngo whoanga o alu iei po pēr nātou. Well, me fo na le tātou tau sinyoa o tia, it's the same place where we're looking forward to going to. It is a place of no more hurts, no more crying, no more sickness. A perfect place. But as long as we are here on earth, we have a responsibility, we have a part to play. It's not just a matter of coming to church and warm the seats. The reason why we have a building like this is to prepare us for the next stage. Ki feel comfortable ai. They are comfortable where they at. Comfortable. Just to expose them into missions. And so we went, I think it was last month, a couple of months back. And so valui matou ia fatasila ma la wolia na tono la aunga tuspaia o leisio faifao o leisio falkua ia malau kalavosa matou. Amato ye tono Filipaina, we went into places, remote areas that were absolutely poor. Makwa mativa o mea lai moa tangata o mea ngai whaonga ingai ai. And when we went into one of the remote places, it was a big box of biscuits. For people femela avi el fefe aunga pusa masi kele. Ama kongoyo all on the lafka miki la fakali mai. Kangol fefe avi el pusa masi. Ele yanga kope ka mai ki ole remote area ngan masi nga makol fefe au. Ai lelei. Avele faka ngisho la kilenga mako wo. And then I told him, a lot of things you guys take for granted in New Zealand. You become spoiled to the point of you become spoiled brats. Where, I want a McDonald's. I want a McD. Mom, mas koop is all in McDonald's. Mas koop is all in KFC. Mas koop is all in Fair. And here you have children. There are people in the world who are dying of starvation, who want to know Christ and his love. We seem to take things for granted. No it is to prepare us for the next stage. But if you are not ready, if you can't see it, famamulu ilo famamulu ina e moa se mele mai le li release to receive famamulu ina mafaina e taliaina mua famamulu yo mafaufango tuai lua famamulu ilo o langa tuai. Release your old way of thinking and finally release your old self. Malawina mafalalo tatu team in Neafiafi.
fia ele pese le no usuina tato team le kai me kako worship. Le ali ie le atua. Ame tatu lai vatasi men. Can we please stand? Afa fia le li mes pe pake ia i